Apa kımbatım sen alamda yok saat teң özün barda kanday жақсы бақтым апакем Бобақ басқан чачтарыңдан мен сылайын еркелейін балдай шерім меремеңе мен термелейін Şarkaylanıp güdalandı apa Güldürün terip geleyin Ömürün ömür olap senin Yürüktün susun beyin Şarkaylanıp güdalandı apa Güldürün terip geleyin Ömürün ömür olap senin Canımdı sana vereyim Apa Günüm ayım Köp yaşağın apa ılayım Apa Sağa tengdeş Tabılıp айтқо ушул аламда Apa бейиш төрү таманыңдын астында Сен жылмайсаң күндө күлөт сага жагына Apa бүт санаңды жалгыз мен өзүм алайын Күмүш нурлуу самайыңа мончок тагайын Şarkaylanıp büt alamdı apa Güldürün terip geleyin Ömürün ömür olap senin Canımdı sana vereyim Şarkaylanıp büt alamdı apa Güldürün terip geleyin Ömürün ömür olap senin Yürüktün susun vereyim Apa Günüm ayım Köp yaşağın apa ılayım Apa Sağa tengdeş Табылып айтқо ушул аламда Apa Günüm ayım Köp yaşağın apa ılayım Apa Sağa tengdeş Табылып айтқо ушул аламда Көп жашагын апа ылайым Айгерим келе жаткан туулган күн кут болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чын болсун. Дайым ошол бир туугандарыңа күйүмдүү кыздардан болгон, кыргыздын керегине жараган кыздардан болгон. Бактылуу кыздардан болгон.
Бая жақсы түсінбей қалып бұд. Қош майрам тұрбай бұл. Қош майрам жиендағы 9-ға дедіңер? 11-ге толғанға байланысты Аллахым өмірлі өріс қылу болсын Аллахым парвадигара. Оқып алым болып, екі жақты үйіндерге жетсіп, елдің керегіне жараған инсандардан қылсын Аллахым. О Аллахым. Amin aytkanыңыз келсін. Amin Allah'ım. Allah'ım özüңдүн банаңда ушундай ачык дасторкондун үстүндө жүрүштүктү бардык жакшылыктарды Аллахым өзүң бергин Аллахым парвадигара. Мына ушул бүгүнкү күндүн себепчиси эжемдин 71 жашка толгондун байланыштуу мына ушул туугандарым менен эжелерим менен дасторкондун үстүндө отуруп Аллахым насип кылып жерибизге тынчтык, элибизге береке, ынтымак, мейир, акыбет, дин исламга кубат берген Аллахым. Alhamdulillah salatu wassalam. Amin aytkanыңыздар келсін. Tuğan gününüz ve Necef Tuğan günü de var. Балдарыңыздың жақсылық күнін көрдім кеңе орбай сырқабайды, балдарыңызға орбай сырқабайды. Тапқаныңыздарға бәрке пәніз берсін, жақсылық күндерге бөлін. Amin aytkanыңыздар келсін. Aygelden koşup Amin aytkanыңыз келсін. Amin aytkanыңыз келсін.